Ikundi bia atongeria kuma wodi ya Njia ni bagwete mbaruge bwa MCA wao ati asiasa bakuru ni babati kunogoka na gutigira mbeo mbithe twanyakirite bia atongeria bakiaria kagita kare bakuriungirite MCA ujo baugite asiasa bare batwireitine bia atongeria kwa miaka babati kunogoka kiri kithurano kya 2027. Marion Karugi gatumenyithie ni MC wa Njia na ni deputy speaker kiri assembly ya Meru Mwendali urosiumirite kwatanithia Njia kiri witi na mbere bakiaria atongeria ba ikundi bia lwa Njia bawatanirite na kubwithia ikundi kimwe kijekenia Safina ni bawete mbaru maoni ya MCA wo na kuria barabethirito bari utongeria ni kwa kaita usoka rutere na kwa kanya antu babanake ni kenda kinyombo bakarira itibia utongeria na bomba kubanga Meru akika itwane to tongeria bwa tongeria baraba kulukite rende ka to tongerwe ni antu babanake kenda batoendie kuraya antu betu na anabani ni baba yake hao na asiari nonto itaranza to ka kuringa thimu to ka nyama to kwenda kure gaterara ende akika batwe nende turakinyire kiri utongerio bwa Meru County ne itare ringere atora kwekera mandrebuti ya korokomwe itare rathirera turagwirende batu atiri ukeya wo kwithurwa kinya no thurito senator kana no thurito ngavana itare akure athira wacoka kuingilia kanya kamutuma ringi no buri kumenya ntire keya wita mwari itete ombe ringi ombe ende mutuma no nduke njana ke no buantai woke dore orbeta wori umwana orbeta ende orbeta weka kando support buantai yendele ibae ana ba nunu kanya ne kenda totemba kuthomethia na alafu tucoka turemera itene ana barabari yake thakene na bakamba ana babeto ibae wengwe antu barakoro baritaye thirikari no mwanka yethirwe reo gotho endeke theba bukora etegeria ni bukora ana beto nabo kenda bankuma itene view na kenda ba miotongeria bu tukenda muno utongeri bo bwetu bwethirwa bo vijana bikioneka njensie nini nonto akoro baba akora ibabati kuritaya nonto bakarea kwethia uotero bakare ritaya na atuoria thirikari ne akenyile mantu ya MC ali na wite na tutena thina na akoro baba toiro twala lakini wende class 2 1992 kwantu bari siasa ene Meru ukalolia kulwelia miongo yonthe Kenya thai ku change itio tongeria bamwe bakare meci na bange ni tebinene bawita atia so itogweshima ria wathire taitorua eiteire change itie na itare ge change no itatia na Meru no antire ge aweta mwana etetago na utotogira aba kauruka batwe kanya sawa raito ena ngavana wetu mutumo ntwethingia uno wetu batiri kwa support sawa twena waziri oroi mwana omunini tokara mwa support twamura ri toka kauru bange na batu turi MCAs young na bakutheterantu nyetu twewe kanya ara oritere ngwe gutu kwa heshima uri mukuru uroka tafadhali tutikio gurugia na ituendelee kurita wetu ikintuke au ni oturi bariti wendera pakuliungirite MC alikuwa wenja kureta maromba na kinya kwariria witi na mbere bonjia twera ntugweru are kwamberia rende ate totererwa miunde to injaurenge miunde to akamenya manto ya njau twera ate batu totereka kurema ya ora twatere miunde to njerikia uno ntobokera amba twera intobia to bitiyu arenge ya ora to yarwa ng'ombe mbori mwanka batu to ekoro twakiro eta kurema kinya koro beto bakiro to endie nao no ntobokera amba ito support bwana Ali na bwana mnangava neto bwana Mutuma nito musapoti bo nene no mutuma ina ntuko 59 lakini Kawera aina miaka ithato utebwa wa nobo mo banjieriko kiripotera Weru TV kumembe bito Marion Karugi wa Kinywa.